Карагуз айыл өкмөтүнө караштуу Карачыгач айылында Абдали уулу Искендер атанын уулдарынын колдоосу менен Абдали уулу Искендер ата атындагы бардык шарты бар жаңы мечит ачылды. Иш-чарага Карагуз айыл өкмөтүнүн башчысы Мамышев Тагыбек Алимбекович, Өзгөн районунун Мырзаке айылындагы Абдраим Каары институтунун мүдүрү Абдраимов Абдрахман, Ош облусунун мусулмандар казысынын орун басары Жусупов Алибек, Каракулжа районунун баш имам хатибинин милдетин аткаруучу Мамаев Дастан жана айыл тургундары катышты. Абдали уулу Искендер атындагы мечиттин ачылышына чогулуп отурабыз. Бул биздин атабыздын атындагы мечит. Мечит бул көп жылдан бери өзүбүздүн бир туугандарынын эсебинен кос менен курулуп 90-жылдары өткөн кылымдын. Келайт деле азыр заманбап ордуна жаңы мечит куруп, ушул мечиттен ачылышы болуп жатат. Бул мечит эки кылымдык тарыхы бар, мечит. Анткени бул мечитте ушул өрөөндө Карагуз айыл өкмөтү боюнча, Мурза Ульянов совхоз эле өкмөтү боюнча мечит болгон эмес, бир эле ушул жерде мечит болгон. Ошол мечиттердин ичинен Союздун убагында өткөн кылымдын 60-жылдары мечит кысымга алынып, неме болгондо аны дагы сактап калып эл сыртына жанагындай устакананы уюштуруп, колхоздун эмеректерин, шаймандарын жасаткан, аттака ат тигиндей мындайларды жасатып, устакана кылып ичине жашынып намаз окуп жүргөн. Кийин ушул мечитти кайра биздин туугандар чогулуп биригип, кос менен оңдоп салганбыз. Ошол мечит азыр эми талапка жооп бербей калып, жаңы ушул стандарт мечит курулуп жатат. Мечиттин касиети ушундай зор экен. Бул мечит ушул айылдан баш жагынан ылай өткөн кылымдан 60-жылдары катуу жер көчкү келип, алдындагы үйлөрдүн бардыгын алып кетип, ушул мечитке келгенде эки жакка бөлүнүп кеткен. Мечитибиз аман калган. Ошол мечит бул ушул элдин ырысына жаралган, кылым карыткан мечит болуп саналат. Эми ушул мечитке элибиз чогулуп, ачылышын жасап жатабыз. Урматтуу мусулмандар, айрылайын калайын калп. Бүгүн биздин атабыздын Искендер ата мечитинин ачылышына келип, биздин туугандарды сыйлап, ел бергениңиздерге чоң рахмат. Атабыздын мечити мындан өткөн кылымдын 90-жылдарында кос менен салынган немеле сааты чыгып, бүгүнкү күнгө жаңы мечит курулуп жатат. Элибиз, журтубуз бардыгы ушул жерден намаз окуп, сыйынып, жакшы алдыңкы Кудай деген адамдар ушул айылдан чыгып келген. Бул мечиттин жаңыланып калышына өкмөттүн, айыл өкмөттүн, райондуктун, муфти, казылардын салымы өтө зор. Анткени Араптан Human фонд келгенде биринчи ушул жерге келип, ушул мечиттин тарыхын айтып, биз токтомун чыгарып, анан кийин ушул ишке ашты. Ушул жердеги Карачыгач элине айыл өкмөттүн атынан өтө ыраазычылык билдиремин. Ошол келген усталарды ушулар жакшы кабыл алып, жакшы жардамдарды берип, ушул жаркыраган мечитибиз бүгүн ачылышта турат. Биз зор кубанычтабыз. Мынабы сиз келдиңиз, Абдрахман ажы келдиңиздер, ушуну салтанаттуу түрдө лента кесип кирип берсек деген ойдобуз. Абдрахман ажы. Бисмиллахиррахманиррахим. Дастан дамлы. Аксакалдардан чакырам. Мана аксакалдар. Жерден алып кары чыксын жерден. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Elhamdülillah Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulillah.
Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli Müslüman tuğanlar, havalarım, bugün Allah'ın nuru düşüp ailемizde çoğun suyunç, kuvanış bırakmamız inşallah. Şu meşrimizden kutlu olsun. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'da, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı müminler, buna bugün Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge kanday özünün kutlu, fayızlı, belegin, özünün büyün, Huday Ta'alam bizge nasip kılıp, belek kılıp beri oturak şükür elhamdülillah. Bu barımızın çoğun baktığımız Allah'ım kavulgısın. Buna şunday ulu belegin bizge tartılgılı oturak. Kanday baktığılı el sizler. Allah Ta'alam uşun Allah'ın belegi. Allah öz büyün sizlerge belek kılıp atar. Mescidinizler kutp olsun. Akjoltoy olsun. Şu yerde yeme Allah Ta'alam'ın razılığın tapkan bendelerinin katarında. Allah Ta'alam sizlerden razı olgun bendilerinin katarında buna şu yerde ibadatlardı kılıp tasbih, zikir, hamd-ı sana jakşılıklar menen boluştu. Allah'ım nasip etsin. Meşit sebebinen elge yurtla Allah'ım bereke jakşılıklarda Allah Ta'ala etken bolsun. Meçit sebebinen şöyle kılgan dualar, Kur'an tilavet jakşılıklar fazilatı menen talat yüzde жүрген balaçıkalarımız var tuğanda bardığına Allah iman, tuğra yol, hidayet, jakşılıklarda Allah bergen bolsun. Jana Allah subhanahu wa ta'ala meçit yönünde en bir ulu jakşılıklardı Allah subhanahu wa ta'ala bizge nasip kılgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytып ötken anın bir hadisi Peygamber aleyhisselam aytar: "Men bana lillahi mesciden, benallahu lehu beyten fil cennet." Demek Allah Ta'ala'nın düğün kim yeryüzüne kurgan bolsa demek al kişiye atalıp arnalıp demek kıyamatta beyişte kasır kurlar, üy kurlar dey. Subhanallah. Bu meçit kurganlar için Allah Ta'ala'nın bergen vadası. Demek bu meçitke kança adamlar salım koştu, kança adamlar hareket jasadı. Her birinizlerge ulu jakşılıklar olsun. Sebebi Peygamber Aleyhisselam'ın daha bir hadisinde buna en bir kiçineke kuştu misal kılıp Peygamber Aleyhisselam aytkan. Bizden alımlarımız en bir kiçineke kuş kurkulday dep misalını alatken. Oşo kurkuldaydı uyasınçalık bolsa dele meçit kurgan bolsa ağa da kıyamatta üy berilet degen. Oşonda alımlarımız bunu şartta ötken, kanç adamlarımız bu jönünde fikirlerini aytkan, sahabalar razıyallahu anh oylarını aytkan. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytayın degeni kurkuldaydın uyasınçalık bolsa da meşit kurgan bolsa ağa da Allah Ta'ala müygurat degeni oşonçalık kişineke bir kuştun uyasınçalık bolsa dağı meçitke salımı koşulup kalgan bolsa oşol kişiye dağı Allah Ta'ala meçit kurdu degen ulu nam menen kıyamet gününde beyişte üy kurup koyat degen. Subhanallah. Bu jalpı mominlar için suyunçu var. Bu jalpı mominlar için bir Allah Ta'ala'nın berip koygan ulu nematı, dövleti. Demek bu meçit arkasında kanç adamlar hareket jasaşını tuğanlar, kurganlar, balkim bizden elimiz jön turbayt. Kiçineke olsa da salımların koşup atar. Oşun için barınızlarga bu suyunç, bu Allah Ta'ala'nın belegi kıyamattagı üyüngör kut bolsun tuğanlar. An içinde ayrıkça mına İskender Atanın baldarı, Seyit Avam kanday hareketlerdi jasap, bir yerde moldakeler başka tuğan uruk kanday son hareketlerdi jasap, natijasında oңой emes toğunun başına şunday kuruş tuğanlar. Allah razı olsun sizlerden. Köpçülüktün duası, hareketi, uşul üy bilen öte katı çurkagan hareketi, çoğun zor salgan koşumu salımı benen mınanday toğunun başına berge bir stroy material geliş özü kança kıyın. Oşonday olsa dağı zaman bak o şahardağı börktü meşitlerden kalışmagan sonu meşit kurupsunar. Allah sizlerden razı olsun da kadar kavulmasın. Yemişi Jakkaragan meçitte Jakkaragan ibadetlerdi, tasbih zikirlerdi kılıştı Allah nasip etsin. Bugün bizde elhamdülillah buna şu yerge karan biz oşo bulustuk kaziyatına, Saydamır damlaga öte çoğun razılık bildiremiz. Sebebi buna uşunday toğunun başında olsa dağı estep, uşun eldin yurttun çakırıgın çetke kakpay, buna özünün birinci orunbasarı Albek damlamı jönötüp oturar. Subhanallah, bugün cuma gün
bilesizler, moldakeler boşa yerlerde, aylıkça kaz damlam, kança yerde, ders ötöt, başkalardı kılar, cumalarda ötöt, bugün ayavay demeli. Oşondoy bolup tursa dağı, buna özün birinci orunbasarını yönetip atar, kaz damlamada çok razılık bildiriyoruz, rahmet aytağız, Allah razı olsun. Yemi buna hazır erece boyunca buna şu kaz damlan birinci orunbasarı Albek damlama söz versek bolat ile. Bu kişi mağa verip atar. Siz şaşırış ekensiz, başka yerde vadanız var eken, o için sizge yol vereyli. Biraz söz aytsanız andan giyindir. Birok tuğra erece, bu da kalasa damlalar, beymeral oturup, cumağa çeyin, bu da kalasa söyleşip, cuma namazını okup, anan giyin elimizden, yurtuğuzdan, sıyın ziyafatın görmenem getesizler. Sizlerge çok rahmat, buna şunca söz bergen, yol bergen, albek damlam, sizge de çok razılık bildirem, rahmat aytam, Allah razı olsun. Emi, men ikisindeki üzürüm tuğandar, men bugün, buna ol, sizlerge koşuna Kalilin degen yerden Toroyçu'dan gelin alıvatam tuğandar. Oşondoy bolsa dağı jeelimi gidovatam. Anam Seyit Akam üçüntgeninden men atayı sizlerge geldim. Emi bir-iki oz söz aytıp bereyim, anan giyin bana ruhsat berinizler ha tuğandar. Birinciden men sizlerge koş bayramınızdan men kutluktayım. Bugün birinci Cuma bayramı tuğandar. Oşa menen birge dağı koşmak, meçitinizlerin açılışı, Allah sizlerge bugün meçitin berip atar, özünün üyün sunuşta atar. Bu öte çoğun belek, bizdin el üçün, yurt üçün tuğandar. Bunun bir kişideki nesesini aytıp koyayım. Biz bugün emnege şerge toptalıp, ihlas menen namazlarda okup atağız. Kimdin emgege? Keçeki atam olan emgege, ey tuğandar. Alardı unutmaylı. Mına şu atını alıp жүрген İskender avavuz bu. Andan keyinki geçe ötken Ansar Nacım bu. Başka milerde damlalar men esmen çıkardık. Tolgon tokoy. Vay maşallah. Ne bir alımlar öttü. Ne bir jakşı adamlar öttü. Ne bir ıhlasman aksakamlar öttü. Oşolardın bugün estep görseniz sizin kulağınızda sözü turar. Balam namaz oku. Belki gece sizi jetelep gelgendir. Atanız, avanız, moldakeler. Oşoların şarafatı. Mana bugün elhamdülillah Huday Teala'nın üyünde jagrap çayına oturabız. Buga sebebim nele? Ata-babamızın tarbiyası, İslamımızın tarbiyası. Yemi aldınki göç kayda varsa kiyinki göç oşaya varat deyip tuğandar. Meçitti beleki aldılar. 200 yıllık tarih var meçit. Bugün kayradan cangırıp mınanday bir tatlakay o şahardaki meçitlerden kalışmagan en tatlakay meçitti. Huday Teala'nın toğunun başına ata kılıp atar. Demek biz dahi boş atavan yolun yoldap meçitke katı kattaylı tuğandar. Cemaatli yolga koyaylı. Balacakanı jetelep geleyli tuğandar. Oşa sizdin İslam'a vuruluşunuzga kim sebep? Kut dışınday siz dahi balanın İslam'a vuruluşuna sebep olup koyunuz tuğandar. Kalaverse dahi bir mayram. Bu bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tuğulgan ayı. Bunu ata-babalarımız mayram ayı deyip, mayramda Peygamber aleyhisselam'ı köp salavatlarda aytıp, yok degende uşul ayda Peygamber aleyhisselam'la tanışıp kalaylı deyip, kanday hareketlerdi jasagan tuğandar. Çoğulup alışıp, kımızların götürüp gelip toğlardan toptalıp alıp, balaca kavuğup kalsınçı deyip, kanday sonun marikelerden gözgen ey tuğandar. Bu Peygamber aleyhisselam'ın tuğulgan ayı, Mavlud ayı, Rabial Avval ayı. Bugün 7'si tuğandar. Rivayatka qaraganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayın 9'unda bir rivayatta şu ayın 12'sinde jarıqsılık dünyaya gelgendi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Sadakallahul azim. Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhisselam dışında deva etken biz seni alamlarga meylim üçün jönöttük degen. Subhanallah. Bu aydan Peygamber aleyhisselam kelgen ayının bir fazilatı bilip koyalım. Sebebi Allah Kur'an-ı Kerim'de biz seni alamlarga meylim kılıp jönöttük deydi. Hakikattan meylim ekendiginin tasdiqtap koyabız tuğandar. Keçegi tarihte göz aldığınızga esteteyli. Bugün okup görseňizler gerek tuğandar. Geçe Peygamber aleyhisselam törelelekte, Peygamber bolelekte, gelelekte, oşol Arap Yarım aralı, başka düğünü, yüzü, kayerde yer olsa, halk olsa, kanday ahvalda saytele tuğandar. O şerden bir misalda alıp görsek,
adamların ahvalı or, arak içimdigi degen kaynap ketken, her biri uyga asıp algan, uşunday bir jaman ahval, adamdın hukuku tevelengen, biröge arızdan oturgan hiç kim yok, ayalların hukuku tevelengen, adamlar şunçalık karangılıkka batıp ketken, gerek bolsa özünün kızın namus kılıp alıp barıp turup tivirley gömgön bir uçur bolgan tuğanlar. Adamlar şunçalık türköy, şunçalık karangı olup jerge oturup ketken. Ana oşol uçurda Allah Taalam hakikatten biz seni adamlarga merim kılıp jönöttük degen merim paygamberi gelip Kuda halasa inşallah oşonday karangı, oşonday türköy, oşonday akmakçılıkka bargan, özünün kızın tübüley gömüp atkan eldi jurttu Peygamber Aleyhisselam kanday oңdop koydu. Ey tuğanlar, Peygamber Aleyhisselam gelgenden keyin alzat Allah Taala'dan gelgen ayattı. Peygamber Aleyhisselam'a gelgen başaratlardan bardığını tarkatıp elimiz oşol uçurdağı oşonday ahvalda adamlar kanday son sahabalar boldu. Maşallah. Sahabalardan turmuşun, yaşosun, al. Koluna al bugün. Peygamber Aleyhisselam'ın kitabını al. Ey jalko bizdin elimiz yok degende usul bir ayda kitap açacak. Usul ayda açıp koycu tarihte. Peygamber Aleyhisselam'ın tarihini açtı. Sahabalardan tarihini açtı. Yaşosuna gönül böl tutuğan. Üyrentik içine kanday olat eken. Oşulardı bala-çakaga üyreteyli, kitap açaylı, okuylu tuğanlar. Mana Peygamber Aleyhisselam'da Allah meyrim kılıp jönötken eken, oşonday karangıdağı kanday altın doğruğa jetişti. Hazır da biz bardı uçurda oşol en altın doğru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğru değil. Umar razıyallahu anh'u Peygamber Aleyhisselam jogorku sot kılıp alıp gelip koyuptur. Azırkı tilde aytsaga kazırılıp alıp gelip koyuptur. Umar sen kazı olup ver elge jurtka. Umar razıyallahu anh'u bir gün arızga gelettik. Ya Resulallah beni boşatıp koyun. Men seni elge kazırılıp koydum. Mana eldin çırçatağı olsa, başkası olsa, gelişmeslik olsa çeşmeresin. Dağ meselesi olsa, dini meselesi olsa çeçesin. Dese Umar razıyallahu anh aytar, ya Resulallah, men sayladınız tura, men kabul aldım. Oturam, hiç kim gelmeye koydu. Subhanallah. Bu neden? Adamlarga din jetkendiginen, adamların yüreğine iman jetkendiginen, kaçan adamlar imandı bolganda, din jetkende yüreğine, her biri namaz okuganda, oşonday olup kalattırmayla. Karzıga hiç kim gayrılmaya koydu, tuğanlar. O yerde bir çataktaş sanan gayrılağı, gevrimli talaş tartış bolsanan gayrılağı, bardığı imandı, bardığın yüreğinde iman var, bardığı Peygamber Aleyhisselam jolunda ketip atar, namazda hiç kim birbirine çataktaşkan yok. O şeyahtali kokkus bolup ketse keçilişi olgan, o şeyahtali birim hurmat kılgan, sıylagan, çırçatak yok, gerek olsa boptur. Sana verdim, çırçatağı yok ole. Momun dışında hurmat kılgan bir doğru, altın doğru Peygamber Aleyhisselam doğrunda gelgen tuğanlar. Hurmatlı momunlar vakıtka, şartka, her türlü neslerge baylanıştı. Da kalası inşallah. Men sizlerden ruhsat sırayım, üzür sırayım. Bırak sizler peşineli yelsinger. Ezelteden ıhlasınar jogoru. Mına karagılar kanday ıhlas bilen gelip oturasınar. Sizlerge da kalası inşallah. Mına cumaga çeyin. Cumada ok bere turgan. Mına Kaz damlamın birinci orunbasarı Albert damlam. Rayondun baş imam katibi Dastan damlam. Alemi ölün degen Kudayga şükür. İlgeri damşın ölün. Moldadan kura mesele. Azrem alhamdülillah. Mana erde taqdir damlam, jangir damlam, mana tağlay damlam, dağı moldakeler. Subhanallah. Kanday baxtılı elsinger. Emese tuğanlar, her birinde senin özünün kadri var, özünün kıymatı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna men süydüp durgan bir meseleni aytıp koyatam. Aksakallar, elhamdülillah. Buna to yerinde şükür, bapaygan aksakallar, gevir ayınlarda hazır kişiler tapmay da kalıp tuğanlar. Buna ol sizlerde görüntü aksakallarımız. Sen Peygamber Aleyhisselam silerdin berekeler ulu karınlarda değil. Subhanallah. Şularda bereke. Aksakallarımızda Allah razı olsun sizlerge. Gelsoluk versin. Bakvat iman versin. Uzun ömür versin tuğanlar. Oşa ilgili katavazga okşap yüzge çıktılar. Batanardı verip eldi jurttu baldan jakşılıkka jetilip bapayıp jilevergiler. Sebebi Peygamber Aleyhisselam bereke. Silerden ulu karınlarda degen. Uşularda bereke. Subhanallah. Silerden yürüyüşünger, turuşunger bu şerde. Namazga gelip turuşunger.
Ahu dep elge jutqa baş bölüp tursa özü bereket uganda. Allah sizlerden razı olsun. Müslümanlar Kazısının birinci orunbasarı Albert Damlam gelip oturat, rayonun baş imamı Dastan Damlam gelip oturat. Allah sizlerden razı olsun, kabul kılsın, rahmat. Emesem ben bir yol sözümü tüketip koyayına, amin. Allah barımızlarga tışlık versin, amanlık versin, meştinizde kut bolsun, mübarek bolsun, serde özgür, bala çaka, cetileşip gelip alıp, boş vakitlarga, ayallarga belgile, onlar da gelip sava kalsın, başka kalsın. Allah Teala şu derdi, da kalasa İslam borboru, İslam ordusu kılsın, iman ordusu, ilim borboru, ilim ordusu oluştu. Kuday Teala nasip kılsın. Şu yerden elimiz, yurtumuz imanga suvarılgıla, agargıla, gögörgüla, akıl esti baldarımız ösüp jetilsin. Atalar, eneler, urmatka, sıyga, danazaga, dankka yer olgula, baldardı tarbiyelep alıp, alar sizlerde şonday ölsün. Baldardı siler, жақсы tarbiyelagıla, tileğinlerdi, niyetiңерди bersin, денсаулык берсин. Şu masjidке katı uçup kalgan, mına moldakarlarımız, kızmat kılganlar, bul qoğum, jana en negizi baş bolgon Seyit akam, uy bilöňüz, tuğan uruk, bir tuğanlar, bala çakalar, bardygy menen salamat bolуңуздар. Barıňarga Allah uzun ömür, berekeli rızkı, bekem densauluk, bakuvat iman, tuğra jol hidayet, sırat-ı müstakim bersin. Şunday daim din, жақсылықтың қызматында өмір кетіріште Allah'ım nasip etken olsun. Eş deseler Allah'ım kem bulmasın. Anam payda olgan acirde her bir kadamınız köterilgende, düşkende soğuk bolvatar. Allah'ın üyü için, mescid için, din için çıkıp duruyorsunuz. Subhanallah. Oşanda o payda olgan her bir soğuktu. Allah Teala'm oşa İskender avavızdan, dağı Kur'an tilavat, soğuk ümit etkenlerden ruhlarına, elimizden, yurtumuzdan ötkenlerin ruhlarına, jalpı momunların ruhlarına Allah jetkizsin. Ötkenlerimiz de Allah öz rahmatına alsın. İskender avavızda Allah öz rahmatına alsın. Barınızlardan tilek niyetinizlerdi kabul kılsın. Hizmet kılganlar bir yerde moldakeler, talay moldan barka cemaat barlarga. Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Barlarga bakıvat iman, turacak hidayet versin. Allah. Sizlerge çok rahmat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Meclisin kuruluşuna dağı, mevzu karım aytkanday, ben köp çok kenges yok. Şu mektebine var, üşütüp yürüdüm. Çok rahmat sizler. Bergen savun kengeslerimizde, yede, uşul kişiler çıkar, bilek giderlerge dağı var, angüllerinde. Bu kişini görgende, bu kişi bu da kalasa, Kuday degen demeler, özünden özü, boptur tuğanlar. Boptur Seyit Bey'e, uşul kişi bilen koşa geldi sizden. Şu kişinin hürmetini ben göğü işlerdi. Çok rahmat sizge karım. Ömrümüz uzun olsun. Elge, yurtka, şuntuk hizmet kılın diliyorum. Siz dindin şu elge tarkatkan, yaxşı madaniyatlı, şu dindin demelerini cürüzgen, biz suyumuktangan damlarsınız. Bizim dileğimizde daim sizsiniz. Asakallı. Çok rahmat sizge. Hem tuğanlar, şu hem düzenlerimi alıp koyayım, karım şaşıratan bir moldalarga özünün küçüğüne hemen varmış şunu geleyim tabii. Boşolmasının Ahmet Damlağa şu kişiye varıp egzamin topşırgan günüm oldu. Oturumuzu alıp nerede? Hatta delalardı kitaplarımı attı do teşerim oldu Seyit Bey'e sizin kitabınız, sizin dokumentleriniz var takakken dep şu kişi bana Seyda bırakıp yeni Dastan dağlarından bana koşma sağlığımız zor. Sebebim şu yerden bununla ayak varım ben. Ya şunun işini kantıp bitirim. Kaldırıp vargan günlerim oldu. Kağa başka olmasa da sizge yerden veremdir. Özgünde mınanday var, boşta mınanday dokumental kılatılan yer var.
Uşularga barımız tağa. Tayakede kaynanayın gelin sangarca vuralım. Bir tuğal gelin oldum ya. Sizlerge çok rahmat. Şehirde uzaklısı biliyoruz. Uzaklı acılarımız. İki merdi. Budayım bergen. Zamanınız nasıl etti o? Ciğerdi var ki. Kaçı tamam. Tagamın giyilir kayıtlar. Sizge çok rahmat. Allah razı olsun. Kanka hadi bakalım pata örmez misin? Ramazan'a üçüncü ayda kılıp gelgenlerine çok rahmat. Merhaba rahmat. Gelgenlerine de rahmat. Sizlerine çok rahmat. İzah kılıp geldiler bizde. Çok rahmat. Sen orada oğla, bastır oğla, Allah'a teleyen kavurmasın. Ulan baklatlar, bana da kavurmayın, birbirine görmeyin. Duvarlarından bağırdır, bastır oğla. Uzun ömür versin, ders yaşarsın. Allah devletine sen telerden kavurmasın. Hurmatlı cemaat, biraz sözde da kalırsa oşol alıp atkan geldiğimiz hafiza karıdız. Oşol jeğenimde öyle atkan öte çoğun ilimdü, yaxşı yigitlerden biri, baktılı olsun. Sizler dualar nasip eken Allah razı olsun. Anam bir o sizlerden soranış. Medresede köp kızmat kılgan, jügürüp gelip, bu yerge gilem salıp koyunçu, bu yerden derezesini metip koyunçu degen bir ecem var ele, Gülüpa degen ecem. Bultur medresege dayağı çoğun salımdan koşkon ele, Orukcan ecele beçera, hazır balsaga düşüp kaptır. Men başta da geleysem, şu reanimasyada jatat, karaka dua kılıp koyasın degenden, ben de oda kıldım, buda kalsa cumalarda dua kılağız, ballar, talabeler, men de dua kılağız dep, oda kıldım, yani nasıl okşay serde da ver, sizlerin vatanınızda kavur bir dua verip koymuşum dedik. Mahmut kızı Gülüpa degen ecem, beçera. Medresenin kızmatına daim şunday boldu. Buna bugün hem Allah Teala'nın takdiri buyruk eken, bayılsadayken, ey Allah özün şifa ver. Allah'ım özün bergen dertke dava ver. Özün bergen dertke şifa ver. Şifa senin kolunda, senden başka şifa verücü yok Allah'ım. Özün şifa ver, imandarın salamat kıl, dinge yurtka, elge kılgan kızmatların özün kavul kıl. Bala şakası menen tüys borçta Allah nasip kıl, şu ecebizge, Mahmut kızı Gülüpece'ge şifa ver. Allah razı olsun dedem, kavulmasın bana. Ara, oradan Allah ömür versin. Allah da sakayıp etsin. Nebe buradan gelirim masel ayıp uçulak sakaldan damlaga birlikte verip şu şarkıyı olsun. Karın yanı Sizler kıymında var mı? Peygamber Aleyhisselam hadisini aytıp ketdi. Şu Kırkıldayın uyasını çalıp da dedi de. Meçit kursalar Allah'ın 5 yıl durat dedi. Bunake bu yerde Tuğan'dan şu meçittir. Şu İskender Ağa'nın balları, Cevdeşlerinde de kança hizmet kıldınızlar, Allah razı olsun. Yok degende, şu yerden ötüp baracaktı. Elhamdülillah Allah'a şükür bunake bizden kılım karıtka meçitiyiz, oğul otat. Meçitiyiz, canılan otat, zaman bak meçit kurulu otat deyip çın cüröptön süyünü ötköndürmeden inşallah Allah'ın aslında sıylık var olmak. Allah kalasa sıylık var. Kança hizmetlarda kıldınızlar, Allah razı olsun. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisine dalil, Peygamber Aleyhisselam usul Allah'ın iyi hürmetli cemaat. Buna acağalarınız oturat, acağalarınız oturat, acı vargan, umura vargan avalarınız oturat. Allah'ın üyüne var, o şol yerden tüzden tüz dua kavul bolgan yerdi görüp geldinizler. Bu da Allah'ın üyü inşallah. Bu yerde de kılgan duanızlar tüzden tüz kavul bolur.
Allah Taala bu жерге rızkını, berekeni, жақсылықты, бактылуулукту бардығын Allah Taala ошолордун үйүнө жадырат. Ушул жерге келип кадам ташта, ушул жерден ошол жақсылыкты алып кетели урматтуу жамаат. Ошол жақсылыктардан кур калбайлы. Ушундай заманбап жакшы мечит курулуна караңыздар. Намаз эле окуй бере турган, ибадат эле кыла бере турган, ушул жерден жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара бере турган жакшы заманбап мечит курулду Кудай кааласа. Бул да сиздердин урматыңыз, сиздердин жакшылыгыңыздар иншалла. Ошондуктан мечитиңизде дагы бир куттуу болсун. Момун мусулман бир туугандар, мечитти толтурайлы. Мына быйыл алхамдулилла, быйыл орозодо мен район боюнча бардык мечиттерди карап, бардык мечитти имамдар менен мына Жыргалдамда турат, Талай экебиз турат, бардыгы мен кабарлап чыктым. Ушул мечитте алхамдулилла мына быйыл орозодо аябай жакшы өткөрүптүр. Сүйүндүк, кубандык, мында каздамларга жеткирдик, муфтиятка жеткирдик ошол сөздөрдү. Аллага шүгүр. Менин үмүтүм чоң да каласа, будан нары да ушул мечитте ошондой балдарды окутуп, ушул жерден дагы жана каракебиз айткандай бош убактарда кыздарды деле, эжелерибиз деле, жеңелерибиз деле бардыгын чакырып ушул жерде кичине намаз тууралуу, даарат тууралуу, баскан турган тууралуу шарият негизги нерселерди үйрөтсөк, биз иншалла ушул мечитибиздин курулганына биз сүйүнөбүз. Мечитибизди бош койбой, анда азыркы сөздү Ош облусу мусулмандар калысынын биринчи орун басары Алибек Тамылага сөз берсек. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма бад, ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Аллахтын мээрими, ырайымы, тынчтыгы, саламы, берекеси элибизге, жерибизге, ошонун катарында ушул жерде жамаатта катышып отурган бир туугандар сиздерге жана сиздердин үйлөрүңүздөр болсун. Аллахым куттуу кылсын. Аллахтын үйү болгон мечит курупсуздар. Бул мечит ушул жерден бир ыйман багытын көрсөткөн, туура жолду көрсөткөн, келечекке пайдасы тийген жакшы мечиттерден болуп, ушул жерден элибиз бардык тарабынан, ар тарабынан, ыйман жагынан дагы баржылык тарабынан өссө экен, өнүксө экен дейбиз. Бул мечитке салым кошуп кызмат кылгандардын баарынан Аллахым ыраазы болсун. Жогоруда Харакам мечитке канчалык салым кошкондор, кандай пайда көрүшү боюнча жакшы айтып кетти. Эми Кур'ан аяттарында астагфиру билла Акимус салата ва атуз закат деген аят келет. Мааниси зекетиңерди төлөгүлө, намазыңарды тургузгула дейт. Аллах Таала түздөн түз ушул аят менен бизге милдет кылып атат. Зекетиңерди төлөгүлө, намазыңарды тургузгула. Эми бул жерде кайсыл бир киши бул мечитти тикелеп өзүнүн тапкан байлыгынын доходунун зекетин төлөдү. Намазды тургузуу биздин мойнубузда калды. Ол зекетинин соогун Алла буйруса иншалла курду бүтүрүп берди. Эми бунун ичин толтуруп намаз окуу биздин милдетибиз болуп калды. Туугандар. Иншалла намазга бекем болойлу. Намаз бул Аллах Таала менен түздөн түз байланыш. Үйдө отуруп намаз окусаң, Аллах Таала менен түздөн түз байланыш. Бул жерге келип намаз окусаң, үйүнө келип байланыш. Ошондуктан үйдө окуган намазың бир соопко ээ боло турган болсоң, бул жерге келсең 27 соопко ээ болосуң. 27 ашыкча сооп аласың. Пайгамбарыбыздын туулган айы Маулид айында турат экенбиз. Жогоруда Харакабыз эскертип кетти. Ушул айдан пайгамбарыбыздын бир хадиси айтып бербесек болбойт. Пайгамбарыбыздын өмүр баянынан мындай бир окуя болгон экен.
Peygamberimizga peygamberlik geldi. Şunday eldi davat kılıp, imamga çakırıp, şeriat yetkilip, davat kılıp жүрген uaqta Peygamberimiz. Жақын bir dostu var dedi. Peygamberimizga peygamberlik 40 yaşında geldi. Ağa çeyin bayağı birge çoğayған dostu, kiçinesinden birge çoğayған eкен de. Oşulday dostu var ile deyip, bayağı dostuna aytıp kalat ile deyip, dostum bir jol la ilahe illallah degin, bir imanға gelgin de. Dese bayağı dostum ne deyip, bizde daha dostlar var mı? Şunday жақын болып қалғанбыз, sen тура емес қата сөйлесең de боп тұр, mayli dostum da koyarып қой. Seninkini rastап koyarып қой. Şunday dostlar var mı bizde daha? Ошол сыяктуу дос экен да. Баягы кылган пайгамбарыбыз иманга чакыраткен, баягы досы боп тұр. Хоп деп коет экен. Бирок жүрөгүнөн иманга келбейт. Макул деп коет экен дос. Ошентип, ошондой күндөрдүн бир күнүндө баягы пайгамбарыбыздын досу айтып атат. Muhammed deydi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aytты. Muhammed deydi. Keyde oturganımızda iki жағын қарап, бирөөмен сүйлөшкөндөй болуп, бөйдө ылдый қарап, бүйрөм шыбыранып калчу дейт. Дагы ошондой бир күндөрдү ошентип сүйлөпкөндөй болуп, шыбырашкандай болуп, анан кийин мага айтты дейт. Досум билесиңби? Мага азыр Жабраил алейхиссалам келип кетти дейт. Анан мага Жабраил алейхиссалам келип мындай кетти. Мындай кетти. Егер сүйлөсөң чындыкты сүйлө дейт. Болбосо унчукпа. Экинчиси адилеттүү болгула деп айтты дейт. Үчүнчүсү бир туугандык мамилени бекемдегиле дейт. Ушул 3 сөздү айтып кетти дейт. Дегенде баягы дос ойлонуп көрөт, пайгамбардын досу. Эгер дейт, ислам. Сүйлөсөң туура сөз сүйлө десе, болбосо унчукпа десе, адилеттүү болгула десе, бир туугандык мамилени бекемдегиле десе, бунун несі жаман дейт? Несі жаман дейт? Мен неге иманга келбей жүрөм ушул убакка чейин? Неге исламды кабыл албай жүрөм ушул убакка чейин? Эгер ислам ушул нерселерге чакырган болсо, бунун несі жаман? Ошол жерден баягы досу чын жүрөктөн ыйман келди. Амалыбызга бекем болойлу, ыйманыбызга бекем болойлу. Эми биздин дагы кичине немебиз бар. Сыйлыгыбыз тапшыртууга уруксат этесиңер. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Ош облусунун мусулмандар казыяты. Ыраазычылык кат. Абдали уулу Искендер ата мечитинин курулушуна зор салымын кошкондугу үчүн Искендеров Сейитбек абабызга ыраазычылык билдиребиз. Ар бир күн сизге бакыт жана кубаныч тартууласын, ар дайым Аллах Тааланын колдоосунда болуп, жараткан эки дүйнө бактылуу кылсын. Сизге бекем ден соолук, ийгилик жана үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ош облусунун мусулмандар казысы Сайдамир ажы Жейналиев. Шундай эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Ош облусунун мусулмандар казыяты шундай эле ыраазычылык катты Таалайбек Сабиржанов таңдообузга беребиз. Келиңиз. Алла разы болсун дома. Шундай эмгектен тайбай кыяматка чейин жеңиз батыра. Алла разы болсун. Алтындай убактыңарды алып, көп сүйлөп ката кетирген болсом, кечирим сурайм. Эки сөздү өзүңөрдүн казыңарга дагы берейли, бул киши дагы жөн кетпейт. Экөө сүйлөп кетсин. Күнүбүздө Аллахын куткарсын. Ошол бүгүнкү жумаларыбызда кылган дуаларыбызды Аллахын бардыгыбызга мубарак кылсын. Мечитибизде иншаллах Hürmetli cemaat, Müslüman müttevanlar, bugün Cuma ayva jakşı günde uşul
Belki жақсылық бергенді Құда қаласа құтты болып берекелі отырады. İnşallah bizim öykümüzde uzun mecliste budan narıda uşunda canlandırıp, uşunda göbeytip, cemaatimizni göbeytibizde buna Jırgaldan Mulauzduratın жерде. Jırgaldan Mulauzdu koldoп, kol cemaat sizler, aksakallar, жаштар, orta жаштар. Uşu жерде bardыңızlar, kelip uşu жерде cemaatты göbeytibizler. Hazır bizden Karabıca'da imam olsun da kıyım olarak. Kaysi жерге барыбасын имамдар күч келип атат. Сыйгазыл дижактан тапшырма өтө көп келип атат. Каздамына биринчи орунбасар турат. Кече күнү эле Ош областында чоң райондор текшерип, камчылап текшерип, бир канча мечиттер жаап кетишти. Кече биздин районго да келди. Мына Каздамына биринчи орунбасар ошо жүргүзүп атайын чуркап, башка район дебестен, башка айыл дебестен ушул жерде да мечиттер жабылып калбасын. Мечиттер ишмердин жүргүзсүн, ишке киргизсин. Кайтып жабылган мечиттерди ачайлы биз деп ушул биздин Каздамга биринчи орунбасар кече ушул бир топко чейин кечкирги чек субсидияны кошо жүргүзмөк. Сиздерге нары уулуңуздар катары нары район имам катары айтайын. Мына Алтын Кырыкта 2 мечит салынган. Кече ошол түштөн кийин биздин ушул сиздердин өкмөтүңүздөр ушул табабыз өзү алыс жакта болсо да телефон менен байланышып ошол нерсе ушул 2 мечиттин бирөөсүн жаптырып алганга аракет кылды урматтуу жамаат. Бул мечит жабылыш деген өтө кыйын нерсе. Аллахтын үйү урматтуу жамаат. Аллахтын үйү жабылып калыш сиз биздер бар мезгилде, аксакал мезгилибизде, жаш мезгилибизде, орто жаш мезгилибизде, буту колубуз таза мезгилде, ден соолугубуз таза мезгилде, баардык нерсе күч кубат колдон келип турган мезгилде ушул айылыбызда мечит жабылып калышы өтө чоң өкүнүч. Ошол иншалла мына биздин айыл өкмөтүбүз Алла разы болсун. Кече ушул Ошто болуп дагы мен отпускада элем. Бирок отпускада болсом да мен токтобостон кызмат кылам деп ошол кече жылдый жактан камсалар сүйлөшүп, акимибиз менен сүйлөшүп, ошо курган балдар менен ошол Каражашты Алтын Кырыктагы бир мечитти жабылбай калды. Бирок бирөөсү жабыла турган болду. Ошого сиздерден айтарым урматтуу жамаат, мечит ачылганына сүйүнбөйлү. Мечиттин ичинде ишмердүүлүгүн жүргүзөйлү. Бул мисалы азыр ушу Искендер агабыздын балдарына Сейит агабыз ушундай катуу чуркалды. Каракебиз кичине эле учун айтып койду. Өзү деле кичине эле учтарын айтып койду. Ол биз көргөн нерселер. Канча жолу мага барды, менин колум бошобой, Сейит ага жолукпай калды. Канча жолу барды. Бул жерден барып келишти айтыңыздар, чуркаганды айтыңыздар. Бир аябай бир жакшы иш бүтөйүн деп калганда мен жок. Же башкасы жок. Ошого иншалла ушундай мечитти ачып, жакшы кылып сиздердин колуңуздарга берип, бул табабыздын жумушу бүттү. Эми жумуш сиздерде урмат. Аллахтын үйүн куруп койбоңуздар. Аллахтын үйү өзүңүздүн үйдөн бийик туруш керек. Бул үйгө кимиңиздер келип, ушул жерди тазалай бериңиздер. Иран мамлекетинде бир чоң алым болгон. Ошол алым, дүйнөлүк алымга Иран мамлекетинин падышасы сиз биздин Иран мамлекетти көтөрдүңүз жана дүйнө жүзүнө алымдык кылдыңыз. Сизге бир белек берип койгондо ошончо элдин арасында белек берип ошо алым албайт экенде. Эмнеге десе, мен качан түнү келип мечитти тазалап атканын көрсөңүз, падышам дейт. Ушул белеки мен татыктуу болот элем дейт урматтуу жамаат. Караңыздарчы. Келиңиздер. Нар өтүп бери өтпөстөн ушул жерге келгенде машинанын акырын айдайлы. Мен качан бузулбасын мечит жака айдайын дебеңиздер. Ушу мечиттен акырын басып өтүңүздөр. Жок дейли урмат сыйгылайын. Мечитке кирбесеңер да ушу жолдон өтүп бара жатып, ушу Аллахтын үйүнө ушул жерге келгенде машинам акырын айдайын. Чаңытпай өтөйүн, кыйкырбай өтөйүн, ырдабай өтөйүн, музыка коюп өтөйүн дебестен урматтуу тагалар, абалар урмат сыйгылайын иншалла. Алхамдулилла, Аллага шүгүр, азыр мынакей мечитиңиздер жаңыланып, жакшы мечит. Ушул мечитти кармак кылайын. Ушул мечитке келген кадамдардарға Алла разы болсын. Ушул мечитти жаркыратып, заманбап кылып мына бизге салып берди. Каражыга жээле ушул мечитти сарып кылбай, абат кылыш бизден туугандар. Мечитке ушу ар бирибиздин мечитке басып келген мечитке келип 5 убакыт намаз окушка Аллахтын жүрөгүндө ар бирибизге хидаят берген болсун. Урматтуу калдамлар, имамдар, сиздерге дагы Алла разы болсун. Уақыт жақындап қалды еді, жұма намазға ушуларга да сөз берели. Алла разы болсын. Рахмат. Көп дамалар
жерден сурап дамылабыз турат. Алжолдарда турат. Областан келген ауылдарда турат. Олар суранып атат, ушу казынанын орунбасары сүйлөдү деп. Анда талайга бир сөз сүйлөсө ошондо жыйынтык тасага. Biz bunların aslında söyleş sərtül olmaya qalışı mümkün. Allah razı olsun, hürmatlı cemaat, hürmatlı eli yurtum. Allah'ın nasip olanıken bu meşitimiz canlanıp, Oğlas'tan, rayondan, cana Kızırcılı olan, Kızırgargan aksakallarımız, uyutulu elimiz, yurtumuz gelip oturup, Cenab-ı Allah'ın gündürü cuma kılmışlar. Onun pendelerine kanday jakşılıklardı, kanday hasanatlardı, soğuklardı atağılgan bolsa, şu жерге kadam taşlap kelgen onun büyük tuğanlarımızın Cenab-ı Allah'ın oşol soğuklardan, oşol rızkılardan, oşol Allah'ın bergen oğalarından bizge nasip olsun. Rahmat, tuğanlarım. Razı olsun. Şu yerde çok bu sakallarımızın söz unuttuk, masalalar unuttuk. Razı olsun, dilimizge hidayet kılgan olsun. Ama daha bir nerse, Kudayıma şudur, bizden şu çıkaç ayrımında caman emez. Cuma'da hem kıdır okutağız, az neler okutağız. Bir o, orozon mezgilinde, Uşul balakatка жетелектен баштап, аксакалдарыбызга чейин мына жерде 92-ге чейин калды, 96-га чейин калды әлі бар. Ушудан бери дәрс кылып сабагатышат. Аллахым разы болсун ушуларга. Ошол имамыбызды колдоп, коштоп, жамаатыбыз 70-ге жетет. Бирок Аллага шүгүр бар жогу кичинеден болсо дагы илим алып, илимдин ушул окулушуна Taza namazda okuşuna sebepçi olup gelenimiz Allah nasip kılgan bolsun. Şu elimizge ıntımakçılık bergen bolsun. Jurtubuzga amançılık bergen bolsun. Bazılarımızga Oblast'tan, rayondan kelgen kazdanlarga, bizim ayından gelgen, komşu aylardan gelgen imamlarımızga, imam katiplerimizge Allah'ım razı olgan bolsun. Rahmat. Allahümme teqabbal minna innaka entas samiul alim. وَاتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Жараткан Аллахым элибизге, жерибизге, ошонун катарында бул жерде болар турган бир туугандарыбызга жана ушул айылга, ушул элге тынччылык, аманчылыгын берин. Ар кандай бала кырсыга, апаттардан, кайгы кападан, оору сыркоодон, фитна фасаттан, жаман сөз, жаман көздөн Аллахым өзүң бизди сактагын. Аллахым элибиздин бул жерде жамаатыбызда болуп турган бир туугандарыбыздын жүрөгүнүн түпкүрүндөгү каалоолорун, ахиреттик жана бул жашоодогу каалоолорун, бардык тилеген ой максаттарынын бардыгын Аллахым өзүң ишке ашыр. Аллахым кетирген ката кемчиликтерибиздин бардыгын өзүң кечиргин я Раббил аламин. Бардык кылган хайыр эхсан садакаларыбызды, таап ибадаттарыбызды, жакшылыкка кылган дуаларыбызды эч бир кемчиликсиз кабыл кылгын я Раббил аламин. Allah'ım bu meçitke hizmet kılganlardan özün razı olun. Özün uada bergen, uada kılgan sıylıklarını kıyamatta bu kişilerge görsettin. Uşul meçittin hurmatından uşul elge iman bergin ya Rabbil alamin. İnsap bergin ya Rabbil alamin. Ömür boyu namazdı taştabay durgan mümkünçülük bergin ya Rabbil alamin. Ve sallallahu teala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmatlı singilerim, yollarım, gelinlerim, kalerim. Şu atamın arvalığını sıylap, akalarım üşütüp, meçitte kaytadan turguzuşup, hareket kılıp atın koydurup, şunday jakşı toylarda ötkürüp atışap. Şu akalarım aman bolsun, tensollukları olsun, daim şunday jakşı günde toyda birge olun. Kızlar, singilerim,
Size dagı үйгө менен тынч болуп, жакшы күндөрдү көргүлө, жакшы күндөр насип этсин. Балдар бактылуу болушсун, ден соолуктары болсун. Балдарыңар дайым ушундай жакшы күндөрдө жүрөлөр. Мен тууга акаларым, үкөлөрүм тынч болушсун, небере чейрелериме тынч аман жакшы күндөр насип этип, ушу той тынч аман өтүп кетсин. Bugün biz için öte tanıştı gün. Piyade ben Çoğata İskender Çoğata'nın adına Meçit'in adı koyulur. El yurt çok olur. Şöyle Meçit'in açılışı olur. Жақын есімдерді отырар. Төріктің төрт бұрышынан меймандар келді, муфтияттар келді, молдалар келді. Şundayla tuğan ұрықтар, қыздар, күйеуалдар бардық. Жақсы сонажда, жақсы ниеттермен дуаға отырышады. Çoğata Azar'dan 40 kişi olgun, jurt başqargan kişi olgun. Söz göçeceğin, sözün aldırbagan, sürdüğü, kayrattığı kişi olgun. Şükür, biz de şükürçülük getirsek olacak. Arkasında dağlar varken atını öçürgöy, Abdaloğlu İskender atındağı meçitte konuşup, dokumentlerini toluk bütürüp, yerge jarıya kılıp, bugün çoğun toy verip tuttanıştık. Bağırızda şu çoğun tağızı toy olsun, çoğun tağızın arbağı razı olsun. Bugün bir odarlık, bala çakası, nevereleri, çevrelerinin dualarına, kanışlarına bir odarlık aldı çoğun tağızdağı. Yatkan yeri jaylı olsun, Kudayım işten orun berken olsun. Şunday baldары, kızları varken Kudayga şükür.